Kuri wowe ukurikiye iyi cano y'Abakenyera TV, nkaba ngiye kukugezaho abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda uko bakurikirana. Umuyobozi wa mbere ni CIC, akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ubu akaba ari Perezida Paul Kagame. Naho umuyobozi wa kabiri mu ngabo z'u Rwanda aba ari Minisitiri w'Ingabo, kuri ubu akaba ari Major General Juvenal Mariza Munda, akaba ari we Minisitiri w'Ingabo. Naho umuyobozi wa gatatu aba ari umugaba w'ingabo, Chef d'Etat Major, ubu akaba ari General w'inyenyeri enye, General Mubaraka Muganga. Naho umuyobozi wa kane aba ari umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka, ubu akaba ari Major General Vincent Nyakarundi, General w'inyenyeri ebyiri. Naho umuyobozi wa kane ni umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere, ubu akaba ari Lieutenant General Jean Jacques Mupenzi, akaba ari General w'inyenyeri eshatu. Naho umuyobozi wa gatanu ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuzima mu gisirikare cy'u Rwanda, akaba ari Major General Ephraim Rurangwa, akaba ari General w'inyenyeri ebyiri. Naho umuyobozi wa gatanu akaba ari umuyobozi wa Reserve Force, akaba ari Retired Major General Ambassadeur Frank Mugambage, akaba ari General w'inyenyeri ebyiri. Iki ni icyiciro cya